Ibintu bigenze nabi cyane ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi. Amakuru atugira haremeza neza ko intwaro ziremereye cyane zirimo inini n'intoya abasirikare 16 b'igisoda cy'u Burundi. Ibingibi byose mu 23 yamaze kubyibikaho nyuma yo gutera defense zikomeye cyane z'ingabo z'u Burundi mu nkengero z'umujyi wa Uvira. Operation mu 23 yakoze yaze gutanga byinshi cyane mu bijyanye n'inyungu mu bijyanye n'urugamba. Ibi ngiye kubikubwira ngo usobanurire agahinda gakomeye cyane leta y'u Burundi maze kwemeza igihombo gikomeye cyane cyo gutakaza intwaro nk'uko amakuru bigaragaza. Ni imirwano yamaze nibura amasaha agera kuri 3 ahahera mu rukerera isaha y'isa 10 ndetse kugeza aka kanya amasasu menshi cyane aracyavuga, ariko bisa nkaho urugamba rwamaze guhoshwa. Nuko ingabo z'abarundi zageragezaga kuza gutanga ramforo zifatikanyije n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ndetse na Wazalendo, byaje kurangira batezwe ndetse baza gukomwa mu nkokora n'ingabo za 23 zari zamaze kuzenguruka izi ngabo z'abarundi, ahaje gufatwa mpiri ndetse hafatwa n'ibikoresho. Amakuru agaragaza bamwe mu bayobozi ba 23 bazindutse bahagarara ndetse berekana izi ntwaro zigiye kwifashishwa n'igisirikare cya 23. Amakuru avuga neza ko kuva mu 23 yari maze iminsi idafite ikibazo cy'intwaro. Izi ntwaro zishobora kwifashishwa n'abasirikare batwirwanaho bari gukorana na 23 mu kurinda ibice bitandukanye, ndetse byagaragaye ko bo ikijyanye n'intwaro baba bafite nke cyane ndetse n'imbunda zisa naho zamaze gusaza. Izi ngabo z'u Burundi kandi zatakaje intwaro zirimo n'imbunda zari zimaze iminsi zoherejwe nyuma y'uko abarundi bari bamaze iminsi bataka ko bakoresha ibitwaro bitagezweho, ndetse aho bohererejwe intwaro zivuguruye ndetse ziganje mu inshyashya. Izi rero nizo 23 yamaze kwibikaho ku buryo bukomeye cyane. Ni ikirundo cy'intwaro ndetse byamaze kugaragara neza ko 23 nyuma y'uko yafashe izi ntwaro ndetse kugira ngo izikure muri ibice bikaza gusa naho byari byagoranye, haje gufatwa tanka y'intambara y'igisoda cy'u Burundi iratwikwa kugira ngo iki gisoda cy'u Burundi kitongera kuyisubiza nyuma y'uko 23 yari ibonye neza ko kuza kuyikura muri ibice biza kugorana. N'amakuru kandi atugiraho yemeza neza ko 23 yongeye kudeployinga abasirikare bashya baturutse Bukavu ndetse berekeza muri ibice byerekeza Kamanyura ndetse baringa za Kamanyura baza Sange na za Ruvunge mu bice byerekeza mu mujyi wa Uvira, inkengero z'umujyi wa Uvira ndetse no mu kibaya muri Plaine de Rusizi, Kabunambo ndetse iya mbere n'iya kabiri, ibice nka Mikenke ndetse ibice nka Puezero kwerekeza mu bice bya Minembwe. Hose harumvikana amasasu menshi cyane. Benshi baribaza niki cyongeye kuba, ariko kandi nanone Imana y'Umurenge yongeye kubumva kuko bivugwa neza ko 23 yakomeje kugenda iburizamo ibitero bikomeye cyane bya Wazalendo bigamije gusahura inka ndetse no kwica abaturage kuko bikomeza kugenda bigaragazwa. General Sultani Makenga, umugaba mukuru w'ingabo za 23, nyuma yo gutanga itegeko ko 23 ishobora kongera gusubira muri umujyi wa Uvira isaha yari yose. Benshi mu baturage baravuga neza ko uyu mujyi wa Uvira intambara zikomeje kugenda zihaba ndetse no mu nkengero zaho zamaze kubicisha inzara ndetse n'ubukene bitewe n'umusoro basora wa buri kanya basoreshwa n'izi Wazalendo, ndetse baba bifuza ko 23 yakongera kugaruka muri ibi bice. Bavuga neza ko igihe 23 yakontorolaga umujyi wa Uvira bari bafite amahoro n'umutekano ndetse ko bahahaga bakaronka, ariko bivugwa neza ko ubu ngubu bataha kare bitewe no kwirinda ubujura ndetse hakomeje kugaragara nyivumagatanyo ndetse n'akavuyo gakomeye cyane muri uyu mujyi. Indi nkuru itugira hiremeza neza ko ingabo zaturutse Murangora imirambo yabo yamaze kugezwa Murangora uyu munsi, nyuma yo ko 23 yarashe ingabo za Ngora zari zaje gutanga amahugurwa ndetse n'amasomo ya gisirikare, ndetse bivugwa neza ko iki gisirikare cya Ngora cyari cyakoze ikimeze nko kuzana abasirikare harimo n'abari mu masomo ya gisirikare ngo baje gukora stage kuri ubutaka bwa Kongo kuko byagiye bigaragazwa. 23 yaje kubatunguza amakompra menshi cyane aho yabateye mu kigo bivugwa neza ko bakoreragamo ndetse bari kumwe n'abacancuro aho bateguraga ibijyanye no gutegura ibitero binyuze mu kirere. Aba basirikare bangura rero baraguye ahangaha muri iki kigo ari benshi cyane. Imirambo yabo ubwo twavugaga inkuru zerekana neza ko yamaze kugera i Kinshasa ku munsi w'ejo, ubu byamaze kumenyekana neza ko nanone muri uru rukerera rw'uyu munsi izi ngabo zamaze koherezwa Murangora. N'agahinda kenshi ndetse bivugwa neza ko perezida w'igihugu cyangura ibi kubisobanurira abaturage be byakomeje kugenda bimugora cyane, ndetse bisa nkaho iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gishobora kuzabura izindi mbaraga ziza kuba zagifasha muri iki gisirikare, kubera ko abenshi bari kugwa muri imirwano, abenshi bakaza ndetse bakatakariza ubuzima. Abacancuro bo kugeza kuri ubu bamaze gutinya 23
nyuma yo kugenda ibakuramo akazi yica babiri batatu bisa nkaho abasigaye bamaze gutinya kongera kwegera urugamba, dore ko bari gutanga amawuda ndetse bakagerageza gukora ibyo bakorera kure. Ibituma mu 23 isa nayo ikomeje kugenda ibona gahenge, ibitero byo mu kirere bisa naho byagabanutse. Amakuru kandi agenda asobanura neza ko kugeza ubu igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikomeza kuba cyafata ibikorwa bitandukanye biri gukorwa n'ingabo zabo, bisa naho ari ibikorwa biteye isoni, maze bakabishyira ku gisirikare cya 23. Ndakubwira neza nko mu bice bitandukanye bya Warikare werekeza mu bice bya Warikare nyine haravugwa impfu nyinshi cyane z'abaturage, aho FDLR yongeye kugaragara muri ibi bicari nyinshi cyane. Nyamara igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kiri gukora propaganda zumvikanisha neza ko igisirikare cya 23 aricyo gikomeje kugenda cyica aba baturage. Mu by'ukuri nta naho bihuriye na gatoya. Ibintu rero bisa naho bikomeje kugenda biba bibi cyane, ndetse biri kugenda bigaragaza neza ko igisoda cy'u Burundi kiri kwisanga gitakaza abasirikare benshi cyane. Igisirikare cya leta ya Kongo FARDC sinakubwira wazarendo bo benda gushira, ariko kandi nanone haracyumvikana ibiturika biremereye, bivuze neza ko 23 iri kugabwaho ibitero bikomeye cyane mu bice kontrola ingabo z'abarundi ndetse n'ingabo za Tanzania, bisa naho zongeye kwinyara mu isunzu ngo zongere kugaba ibitero muri zi defense za 23, ariko bisa naho 23 nayo yaryamiye amajanja. Nanone ndakubwira neza ko ku murongo wa telefone Tshisekedi yongeye kwakira telefone ituruka ku butaka bw'u Burundi. Perezida w'igihugu cy'u Burundi yongeye kubwira mugenzi we utetse igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko batamworoheye na gatoya. Ni mu gihe eta majoro y'iki gihugu cy'u Burundi ikomeze kugora inama zikomeye cyane zishobora no kuza kugira ingaruka kuri ubu butetsi bw'uyu mugabo Evariste Ndayishimiye. General Neva wakomeje kugenda atumvikana na Prime Niyongabo, umugaba mukuru w'ingabo, ndetse n'abandi bayoborana iki gihugu ku bijyanye n'umubare w'abasirikare woherezwa kuri ubu butaka bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tshisekedi yabwiwe na mugenzi we utetse Burundi ko ubu bavugana hashobora kuba hari imyanzuro igiye gufatwa itandukanye n'ibyo bari barumvikanye, bitewe n'igitutu leta yamaze gushyira kuri uyu muyobozi, bitewe n'ingabo ziri ku butaka bwa Kongo zikomeje kuhatikirira mu mirwano 23 ikaba itazoroheye na gatoya. Abarundi bashobora kuza kuva kuri ubu butaka nk'uko Tshisekedi yabibwiwe, ndetse ashobora kuza kwisanga iyi ntambara ayisigayemo wenyine n'ingabo ze. Amakuru agezweho none haremeza neza ko igisirikare cya 23 ku itegeko rya General Sultan Makenga bafashe umwanzuro ukomeye cyane wo kwerekeza Kisangani ndetse n'ibindi bice nka Warikare nk'uko amakuru agenda abitangaza. Mu itegeko bivuga neza ko 23 yaje gufata uyu mwanzuro nyuma y'uko ibiganiro by'amahoro bikomeje kubera mu Busuwisi, bikomeje kugenda biha avantage 23 ndetse bikaza kugenda bifatirwamo imyanzuro. N'amakuru avuga neza ko igisirikare cya 23 cyongeye kugaragara gitanga amategeko yo kuza gufata intwaro ziremereye cyane zikaza gukurwa mu bice bitandukanye, Kabunambo, Sange, Ruvunge, Gatogota, ndetse no mu bice bitandukanye nka Kamanyura zose zikazanwa, ndetse n'iziri Nyangezi, ndetse n'izindi zigaturuka Bukavu, ndetse hakaza kumera nk'icyo kwimura ndetse no gusunika ibirindiro bikigira imbere. Warikare iraza kuba tombe. Ibi ndabikubwiye cyane n'amakuru agezweho none yemeza neza ko 23 yamaze kuva mu bice bitandukanye ndetse n'ibice bya Masisi kugira ngo ize kuza gutanga imbaraga ziremereye cyane mu rwego rwo kwinjira Iwarikare. Bigenze bite 23 ko ifashe umwanzuro wo kwa divansinga, mu gihe benshi bari bazi ko 23 ahubwo igiye gusubira inyuma ndetse gakurwa mu bice yaba yarafashe. Ibi nibyo ngiye kugusobanurira kandi nkakumvisha uko 23 ni ibice igomba kubifata ndetse ikabifata bitarenze amasaha 24. Urugamba rwatangiye nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Ubu tuvugana 23 yamaze gufata batayo zigera kuri 2 z'abasirikare biganjemo abarwanira ku butaka infantry. Abangaba rero bamaze kwerekeza mu bice bitandukanye. Aba basirikare barwanira ku butaka kandi bafite itsinda rikomeye cyane ry'abakomando, ndetse hari n'irindi tsinda bivuga neza ko rishinzwe gukora ndetse no gutegura imbere, ariko kandi biganje mu kureba aho umwanzi aherereye. Harimo kandi n'abakoresha ikirere by'umwihariko drone zo mu bwoko bwa kamikazi, dore ko arizo
M23 isigaye ikunda gukoresha cyane bitewe nuko ibijyanye n'ikirere igisirikare cya leta ya Kongo nacyo cyagiye kigerageza kuba cyabishyiramo imbaraga. Aha rero M23 yamaze kuzana izi batayo zo guturuka mu bice bitandukanye ndetse aho bose gahunda ari Walikale. Ndakubwira neza ko nyuma yuko Kisangani hagiye humvikana ibitero shuma bitandukanye M23 yaje guca inyuma ndetse biravugwa neza ko yamaze kwambuka uruzi abambere. Igisirikare cya leta ya Kongo kiri guhangana na M23 muri ibi bice ariko bisa nkaho babuze aho bafata naho bareka. M23 yagabye ibitero mu bice bigera kuri bitatu bitandukanye icyarimwe biri kugora ingabo za leta ya Kongo kugeza kuri ubu ngubu. General Sultani Makenga yongeye guha itegeko ingabo ze. Ni mu gihe hari hashize ukwezi n'igice avuze neza ko iyi leta y'abaginga igomba gukurwaho ndetse mu gihe gitoya. Benshi bakavuga neza ko ibi ari murara ari guha abasirikare. Benshi kuri ubu bamaze kwibaza ibanga ndetse n'icyo yarabitse mu mutima we ndetse n'uwo bari baravuganye ku buryo yarazi neza ko azerekeza muri ibice nka bya Walikale ndetse agakomeza nk'uko biri kugenda bitangazwa ko M23 itagomba kongera guhagarara na gatoya. Imirwano isa nayo itangiye bundi bushya ndetse bisa naho ibiturika biremereye byongeye kongera gukoreshwa. Igisirikare cya leta ya Kongo cyongeye kongera umubare w'abazarendo ariko bisa nkaho ntacyo bari buze gutanga ku mirongo y'imbere ku rugamba. Walikale M23 irayishaka nyuma yo kuhahanganira n'ingabo za FDLR zihabarizwa nyinshi cyane mu nkengero zo muri ibi bice. Kuri ubu ngubu yafashe umwanzuro wo kwinjirana abasirikare benshi cyane nk'uko isanzwe ya advancinga mu bice bitandukanye. Ibirindiro by'ingabo za leta ya Kongo FARDC byari biherereye hafi aho. Abasirikare bamwe batangiye gukora amawuzduro bahunga basubira inyuma. Ibyo benshi cyane bavuga neza ko ibingibi kandi biza kuvamo ibihano bikomeye cyane ku basirikare bamwe na bamwe b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo dore ko bakunze kugenda bashinjwa guta urugamba ndetse no kuba basubira inyuma. Kandi amakuru aravuga neza ko ibi bice ingabo z'abarundi zagiye zihagarara ndetse zikagerageza guhangana na M23 ntabwo zibirimo nk'uko bigaragara. Ingabo z'u Burundi bisa nkaho zamaze kwegera umujyi wa Uvira nyuma y'itegeko rikomeye cyane ryo gufata Uvira naryo ryatanzwe ndetse abarundi bo begereye umupaka wabo ndetse abandi baza kurundwa Uvira. Bisa nkaho rero M23 mu kuza kunyuza ingabo muri ibice bya Walikale biribuze kuyorohera ndetse na za Kisangani hose maze ikadivansinga ibiza guha avantage aba basore b'intare za Sarambwe bafatikanyije na Twirwaneho. Amakuru aremeza neza ko Antoine Felix Tshisekedi Chilombo ibyo yiringiye bisa naho ari byo byamutengushye biri gutuma igisirikare cye n'ubwo M23 yaza kuba yongera kuba yatungwa itoroshi n'amahanga. Igisirikare cye ntabwo kiri kuba cyabasha guhangana n'izi ntare za Sarambwe ngo baye bihagazeho mu gihe amahoro ndetse n'andi masezerano ashobora gusinywa. M23 benshi batangiye guca amarenga ko bashobora kuzisanga yafashe n'izindi ntara harimo n'ibindi bice bitandukanye bitari muri Kivu ndetse y'amajyepfo ndetse na Kivu y'amajyaruguru ndetse intara ya Katanga. Benshi baravuga neza ko hari benshi cyane bakunda M23 ibizayorohera mu gihe yabigeze muri ibi bice. Ibi byose M23 iri kubitagetenga ndetse ikaza kugenda ikurura amakuru binyuze mu butasi dore ko benshi bavuga neza ko M23 ibice byose ibe yaramaze kugezamo ndetse abatasi bakomeye cyane bagenda bavuga uko situation imeze. Ibi byose bikomeza kugenda bituma abasore ba advancinga. Ndakubwira neza ko igitutu gikomeye cyane cyamaze kujya kuri Tshisekedi nyuma yuko abanyamurenge ndetse n'abandi batuye mu bice bya Masisi bamaze gufata imyanzuro ikomeye cyane. Abari imahanga bari kwigaragambya ibyatumye amahanga yongera gushyira igitutu gikomeye cyane kuri Antoine Felix Tshisekedi Chilombo. Amakuru aragaragaza imyigaragambyo iri kubera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse Washington ndetse no mu bindi bice bitandukanye mu Bubiligi. Abari mu Bufaransa nabo imyigaragambyo ngo ni ku munsi w'ejo kandi zaba ari imyigaragambyo ikakaye cyane aho bose bari gukoresha amagambo akomeye cyane bavuga bati Tshisekedi must go. Aho bisa naho perezida w'igihugu cya Kongo aba baturage bose bamaze kumenya ukuri ko ari we ukomeza kugenda abaca mu ibice ndetse babibamo amacakubiri. Ibintu birakomeye cyane rero. Tshisekedi asa n'uwicariye intebe ishyushye, amahanga yamaze kumushyiraho igitutu. Ibintu birakomeye cyane. Uburundi bwamaze kwifata amapfubyi. Ese biraza kugenda bite ko Uburundi busa naho butari buze kongera kubona ibyangombwa birimo amafaranga yahabwaga perezida w'igihugu cyabo kugira ngo akomeze kohereza ndetse no kuba yarunda abasirikare kuri ubu butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi byose kandi birasa naho M23 ari iri buze kubyungukiramo nyuma y'igihe cyari gitambutse nk'amezi 3 amahanga yose nta uvuga M23 neza ndetse nta uyicira karuru tegaho bifuzaga neza ko ishobora no kuva mu bice ikontorora. Kugeza kuri ubu rero ntabwo ariko bimeze.
M23 yongeye guhabwa avantage n'andi mahirwe aho bizagura Tshisekedi kongera guhagarika izi ntare za Sarambwe zamaze kwa advancinga zerekeza mu bice bitandukanye. Abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya leta ya Kongo bakomeje kugaragaza intege nkeya mu bice bitandukanye, by'umwihariko ndakubwira neza nubwo wumvishe igisirikare cya M23 cyafashe umwanzuro wo kwa advancinga berekeza mu bindi bice, ariko ndakumenyesha neza ko ibice bitandukanye M23 irimo ntabwo biri kwibuza gucana umuriro ku ngabo za leta ya Kongo ziri mu nkengero z'umujyi wa Uvira habarizwa n'ingabo z'abarundi nyinshi cyane. Ibiturika byo biracyumvikana. Abanyamurenge hakurya mu bice bya Puezero, Mikenke ndetse n'ahandi batuye werekeza mu bice bya Minembwe, aba bakomeje kugenda bishimira intambwe ndetse n'ibirometero ingabo zabo zamaze kugezamo umwanzi, kuko bisa naho umwanzi yamaze kugezwa kure. Abanyamurenge bongeye kuba babona agahenge, nubwo biba bivugwa neza ko hari gutegurwa ibitero bya drone ziza kubarimbura, ariko bisa nkaho M23 ibi byose yagiye ibikavaringa kugeza kuri ubu. Ibintu ntabwo byoroshye, ibintu bimeze nabi cyane ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi, ndetse ibintu ntabwo byoroshye, ariko ndakubwira neza ko M23 yongeye kubyinira ku rukoma. Intare za Sarambwe ndavuga AFC M23 yongeye kumvwa n'amahanga. Ni mu gihe yari yashize iminsi amahanga menshi ndetse n'imiryango ishinzwe amahoro ndetse n'imiryango ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu iri miritaka kuri M23 bayishinja guhungabanya umutekano. Nyamara ibi byose byakozwe na Tshisekedi, ariko bisa naho bihindutse. Umujyi wa Uvira ni hamwe maho M23 yari yarigaruriye ndetse iza kuhakurwa kubera igitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuri ubu ngubu rero amakuru aremeza neza ko mu biganiro biri kubera mu Busuwisi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze kwemerera ndetse no guha rugari M23 ngo ibe yasubira mu mujyi wa Uvira. Ibi kandi biturutse kuba igihugu cy'u Burundi cyagiye kitakamba cyerekana neza ko kitifuza guturana na M23, nicyo gisemeye Tshisekedi ndetse mu gihe yarazi ko aricyo kizamutabara. Bigenze bite ndabikubwira, ariko ndakumenyesha neza ko biturutse ku bijyanye n'uko igihugu cy'u Burundi cyamaze gusinya amasezerano n'igihugu cy'Ubushinwa. Iyi mikoranire idasanzwe byabaje Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo igakubita agatoki ku kandi ikavuga iti namwe guturana na M23 muzumva ububabare. Ibi ndabikubwira kandi ndabigusobanurira cyane. Ndakubwira nanone ikijyanye n'umutekano muke cyane wongeye kurangwa Minembwe. Igisirikare cya leta ya Kongo cyongeye kugaba ibitero biremereye cyane, ariko Imana y'Iminembwe irongera iratabara. Benshi baravuga neza ko aba basirikare batwirwaneho bafatikanyije na M23 abaturage b'Umurenge bakomeje kubasingiza cyane, bitewe nuko ibice bitandukanye bikomeje kugabwamo ibitero bari kwitwara neza ndetse bagahangana n'izi ngabo za leta ya Kongo ndetse n'abarundi bagamije kuharimbura. Ndakubwira ko igitero gikomeye cyane iki gisirikare cya leta ya Kongo kandi cyagerageje kugabwa kuri M23 muri Plaine de Rusizi habaye ibintu bidasanzwe. Ndakubwira umubare w'abasirikare b'abarundi bapfuye, ndakubwira umusirikare mukuru w'u Burundi wafashwe yatangaje iki ko byatumye amahanga yongera kwibaza ku bijyanye n'ibyatumye ingabo z'u Burundi ziza ku butaka bwa Kongo kandi zikaza ku gitutu benshi batabishaka. Tshisekedi yongeye kwakira telefone isa nimubwira neza ko ibyo atekereza bidashoboka. M23 yongera kwitera hejuru ivuga neza ko ukuri gutsinda. Na makuru ngiye gusobanuriramo byinshi cyane, ndahera ku nkuru ikomeye cyane yemeza neza ko M23 yagiye ndetse ihabwa uburenganzira bwo gusubira mu mujyi wa Uvira, ndetse Tshisekedi na General Neva bongera kwifata mapfubyi. Bigenze bite? Na makuru ngiye gusobanurira byinshi cyane ndetse turaza kumva ukuri kose. Namakuru yemeza neza ko General Evariste Ndayishimiye perezida w'igihugu cy'u Burundi yongeye gusemera Kongo mu gihe Tshisekedi yarazi ko ari uzamutabara. Ingabo z'abarundi ziri ku butaka bwa Uvira, ndetse mu gihe M23 yari yafashe umujyi wa Uvira ikaza gusabwa n'amahanga by'uruhariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva muri uyu mujyi. M23 yarahavuye ariko ihavitishimye bitewe n'igitutu cy'amahanga. Kugeza kuri ubu ngubu rero M23 yaje kongera kwemererwa gusubira mu mujyi wa Uvira. Ibi rero biremezwa nuko amasezerano y'amahoro ari gusinywa mu Busuwisi nyuma y'amasezerano ya Washington atarabashije kubahirizwa na Tshisekedi. Bivugwa neza ko igihugu cy'u Burundi ni kimwe mu cyagiye cyerekana neza ko kitifuza guturana na M23, akaba ari no mpamvu bagiye bashyira imbaraga zidasanzwe mu mujyi wa Uvira ndetse n'imipaka ihana igihugu cy'u Burundi ndetse na Kongo, by'umwihariko muri bice bya Kivu y'Amajyepfo. Aha rero aho perezida w'igihugu cy'u Burundi yamaze gusinyirana amasezerano n'igihugu cy'Ubushinwa, ibyabaje
byababaje Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bisa nk'aho ari byo byatumye Amerika yemerera M23 kwisubirira Uvira kugira ngo Burundi bukomeze kujya ku gitutu. Ibarabikora kandi mu gihe amabuye y'agaciro yose anyura ku butaka bwa Uvira. Bivugwa neza ko igisirikare cya Leta y'u Burundi cyakoraga korutege ikomeye cyane kikayajyana i Bujumbura, maze iyi mikoranire y'Ubushinwa n'igihugu cy'u Burundi bikaza kuba bigiye gukoma mu nkokora inyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyatumye Donald J. Trump ndetse n'abamuhagarariye muri aya masezerano y'amahoro ari gusinywa mu Busuwisi hagati ya M23 ndetse n'igisirikare cya Leta ya Congo FARDC ndetse na Leta ya Congo muri rusange bije kurangira M23 ibyungukiyemo cyane ndetse ikomeje kugenda ifata imyanzuro ikomeye cyane. Amahanga yaramaze iminsi asa n'areba igitsure ndetse yarimitaga kuri M23 ndetse bavuga ko igomba kuva mu bice. Byaje kugenda bite kugira ngo M23 yisange yemerewe kugwa mu bice ariko ikabuzwa gukora ibitero bitandukanye, kimwe n'ingabo za Leta ya Congo zikabuzwa kuba zakongera gushoza intambara, noneho M23 ikaba yaba yemerewe gusubira mu mujyi wa Uvira, niwe mujyi wari usigaye M23 ngo yatangira process zo gushaka icyo twakita ubwigenge ngo abe barikanization, maze Kivu zombi zikontororwe n'izi ntare za Sarambwe. Benshi baravuga neza ko Uburundi bwamaze kujya kuri pressure, igitutu gikomeye cyane, aho Amerika yatangiye no kubashyiriraho ibindi bihano bikomeye cyane. Kwibutsa ko atari ubwa mbere Uburundi bushyiriweho ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bigasubiza ndetse bikasingiza Uburundi ku buryo bukomeye cyane. Kuri ubu ngubu rero biravugwa neza ko Uburundi butaza kwikura muri iki kibazo niba M23 yaje guhabwa avantage ndetse yo guhita itera uyu mujyi wa Uvira, ibyo abarundi bashobora kuza guhomberamo. Abarundi bo kandi ibi byose barabyegeka kuri perezida y'igihugu cyabo ndetse basa naho batari kumwumva na gatoya. Baravuga neza ko perezida y'igihugu cyabo yabarangaranye ndetse asa n'uwagiye akunda indonki zo ku giti cye, ntaje kureba inyungu rusange. Ibintu bikomeje kugenda bibababaza cyane. Ndakubwira nanone inkuru igezweho ni inkuru yemeza neza ko ibitero biremereye cyane by'igisirikare cya Leta ya Congo ndetse ndavuga n'abarundi ndetse n'ingabo za Wazalendo bongeye gutera Plaine de Rusizi ndetse ni mu kibaya nyine ari defense za M23 byahabereye nagahoma munwa. Umusirikare mukuru w'u Burundi umwe mu bahafatiwe yatanze inkuru ikomeye cyane. M23 nyuma yo kumufata yamuretse agatangaza akamuri ku mutima maze biza kurangira igisoda cy'u Burundi amabanga yacyo yose n'imikorere igiye hanze. Uyu mugabo yagize ati twe tuza hano tumeze nk'imbohe ndetse tuza hano tumeze nk'abacakara kuko tuza kuri diru itari yo kugarura amahoro. Bisa nkaho Leta yacu yishimira cyane gukura ubutunzi kuri ubutaka bwa Congo kandi byarakozwe igihe kinini cyane, nyamara ikitubabaza tumena amaraso hano, nyamara ubutunzi bukaza kuribwa n'abakuru barimo perezida wacu, twe ntitugire icyo tubona. Nyamara twebwe nta nubwo turwanira kugira icyo tubona, ariko n'abaturage ndetse n'imiryango yacu ntacyo babona. Niyo mpamvu twisanga muri iyi ntambara, bikaza kurangira tudahawe n'ibikoresho bikwiye, bikaza kurangira nyine dutakaje ubuzima ndetse tugafatirwa muri iyi mirwano. Uyu musirikare kandi yavuze neza ko we ari umwe mu bari bayoboye abasirikare ndetse ashyirwaho igitsure, bikaza gutuma nawe agishyira ku basirikare kugira ngo bakomeze kugenda bakora ibidasanzwe, nyamara mu gihe nta bushobozi. Ati twagombaga gufatwa kuko twahanganye n'abaturusha imbaraga ndetse n'ibikoresho. Ibintu ntabwo byoroshye na gatoya ku butaka bw'u Burundi nyuma yuko hakomeje kumvikana ndetse imyivumbagatanyo ikomeye cyane, kutumvikana ndetse no gucikamwe ibice by'igisirikare cy'u Burundi FDNB, ndetse hakaza kugaragara benshi bo mu ishyaka riri ku butegetsi bamaze gucikamwe ibice bitewe nuko batari kumva filozofi cyangwa se ibitekerezo bya perezida w'iki gihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye. Inama ku munsi wa kabiri yongeye guterana, inama y'igitaraganya ya Etat-Major yigandimwe abasenior officers, abajenerali ndetse n'abakoloneli, ndavuga abasirikare bakomakomeye muri iki gisoda cy'u Burundi. Aba bose bafashe umwanzuro wo kongera gukora inama ku munsi wa kabiri nyuma yuko ku munsi w'ejo bagerageje gukora inama nyamara ntiyagera ku mwanzuro, aharanzwe imyivumbagatanyo, guterana amagambo, ndetse benshi baravuga neza ko perezida w'iki gihugu cy'u Burundi iyi nama ishobora kuza gufata umwanzuro ukomeye cyane wo kuza kumutembagaza ku butegetsi. Ni igihe kinini cyane perezida w'igihugu cy'u Burundi yagiye avuga amagambo akomeye cyane, avuga neza ko harimo benshi atizera mu bayoborana igihugu, avuga neza ko harimo abagambanyi mu bayoborana igihugu ndetse ngo bari hafi ye, ndetse byatumye yongera ubwirinzi bukomeye cyane ku ngoro ishinga amategeko, ndavuga ku nteko ishinga amategeko, ku ngoro y'umukuru w'igihugu. Aha hose hongerewe uburinzi ndetse hongerwamo abasirikare benshi cyane mu rwego rwo gukomeza kuba yakirinda kudeta cyangwa se bagerageza guhirika ubutegetsi. Amaradiyo ndetse n'amateleviziyo ya leta
gukubita ku butaka bw'u Burundi. Ibi byongereweho umutekano kuko avuga neza ko abashaka kumurika ku butegetsi ari byo bazifashisha. Uyu mugabo kandi ubusobanuro bwinshi cyane ku bijyanye n'abasirikare b'u Burundi bakomeje gupfira ku butaka bwa Kongo yabuze icyo asubiza. Abazwa ku rupfu rwa minisitiri ndetse uyu wari minisitiri w'itumanaho ndetse n'itangazamakuru naho yabuze icyo asubiza ku rupfu rwa Gabi. Nyine uyu wari minisitiri wasanzwe yishwe mu minsi ishize ndetse yiciwe mu modoka ye, aho byashinjwaga ndetse benshi bakavuga neza ko ari perezida General Neva wamaze kubikora bitewe n'uko yari amubikiye amabanga menshi cyane. Ibibazo byinshi cyane byakomeje kugaruka ku magambo uyu mukuru w'igihugu kandi aheruka gutangaza ubwo yaganiraga n'umunyamakuru ukorera ku rubuga rwa YouTube, aho yavuze amagambo menshi ndetse biza kurangira yimennye inda. Ibi byose General Neva yakomeje guhatwa ibibazo, benshi baravuga neza ko nta na kimwe yashubije mu buryo bwa nyabwo ngo atange ubusobanuro bwuzuye ibishobora kuza kumukoraho. Bisa nkaho abasirikare bakuru ku butaka bw'u Burundi bamaze gutinyuka ndetse basa n'abatakiri guha icyubahiro gikomeye cyane General Neva nk'uko bigenda bigaragara. Amakuru ari gusohoka mu sare iri kuberamo inama aravuga neza ko hashobora kuza gufatwa imyanzuro ndetse n'ibyemezo bikomeye cyane, aho benshi cyane bashobora kuza gutungurwa n'imyanzuro ikomeye cyane ishobora kuza kuvamo. Benshi baravuga ko uyu mugabo ashobora kuza guterwa kudeta akeguzwa ndetse igitaraganya n'izi ngabo, dore ko bivugwa neza ko yamaze no kugenda agaragaza kutumvikana na bamwe muri bo bitewe cyane cyane n'abasoda b'u Burundi bakomeje kugwa ku butaka bwa Kongo, aho 23 iri kubabaga iri gusya itanzitse mu bice bitandukanye. Amakuru aremeza neza ko Etat Major y'u Burundi yongeye gukora iyi nama nyine nkuko nabikubwiye, nyuma yuko ku munsi w'ejo hakozwe inama ariko yaje kurangwa n'amatiku ndetse n'amagambo menshi cyane, aho nta mwanzuro wigeze ufatwa. Benshi baravuga neza ko umwanzuro uza gufatwa uyu munsi ushobora kuza gutuma perezida w'igihugu cy'u Burundi aza kujya mu ntambwe 18. General Neva mugenzi we Tshisekedi asa naho ntacyo ashobora kumufasha muri ibibazo kuko ni ibibazo birenterine mu gihugu ndetse no mu buyobozi, aho bivugwa neza ko uyu muperezida w'igihugu cya Kongo amakosa menshi yakozwe na perezida w'igihugu cy'u Burundi yagizwemo uruhare ku buryo bukomeye cyane na Tshisekedi utetse igihugu cya Kongo, harimo kumushukisha zahabu ndetse n'amadolari, akohereza abasirikari ibihumbi n'ibihumbi ku butaka bwa Kongo bakomeje kuhagwa ndetse n'ibindi bibazo bikomeye cyane u Burundi buvuga neza ko buri kugira biturutse ku burangare cyangwa se ku myitwarire ya perezida w'iki gihugu. Ubu tuvugana abasirikare baricaye ndetse barimo barahata ibibazo perezida w'igihugu cy'u Burundi, ariko ntabwo ari wenyine, hari abamushyigikiye nabo bakomeje guhangana n'abatari kuvuga rumwe nawe. Ibintu rero bikomeje kugenda bidogera, inama irakomeje, imyanzuro iraza gutangazwa mu kanya. Turabagezaho amakuru ababwira byinshi cyane mu bijyanye n'imyanzuro yamaze gufatwa, ariko benshi cyane baremeza neza ko igisirikare cya leta y'u Burundi cyamaze kurakara ndetse cyariye karungu, gishobora kuza gufata imyanzuro ikakaye ndetse iri buze gusharirira perezida w'iki gihugu cy'u Burundi, perezida Evariste Ndayishimiye nyene cyubahiro. Ni inkuru zigezweho ziri kuvuga mu mutekano, politiki na diplomasi. Nanone ku butaka bwa Kongo haravugwa ibiturika biremereye cyane byongeye guturika byerekeza Minembwe, aho bivugwa neza ko ari imirwano karabutaka yabereye Puezero, aho 23 yongeye guhangana ku buryo bukomeye cyane n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri ibice ibyaje gutuma abasoda b'igisirikare cya Kongo baza gusubizwa inyuma nyuma yuko bari batangiye gusheringa bakoresheje imbunda ziremereye cyane ziganjemo izo mwoko bwa BM ndetse ahavugwa imbunda ziri kurasa amasasu menshi cyane, aho bari gusheringa urufaya rw'amasasu mu bice bituyemwe abaturage. Amakuru kandi akavuga neza ko abanyamurenge bakomeje gutabaza amahanga ndetse n'imyigaragambyo ikomeje kubera muri leta zunze ubumwe za Amerika, by'umwihariko i Washington. Hakomeje kugaragara imyigaragambyo mu mujyi izenguruka abanyamurenge ndetse n'abakongomani, aho bafite ibipankarite, ibyapa bitandukanye byanditseho ko batifuza Tshisekedi ndetse bakomeje kugenda bamurwanya uko bigenda bigaragara. Amakuru kandi aravuga neza ko Tshisekedi yaje kwisanga ari kurwanwa n'aba bari mu mahanga ndetse bari guhuruza imiryango ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu, aho bamushinja kuba ari we uri kwica abanyamurenge afatikanyije na perezida w'igihugu cy'u Burundi, ndetse aho basa n'abiyemeze kurimbura ubu bwoko. Imyigaragambyo irakomeje ndetse ibiri gushyira ku gitutu gikomeye cyane perezida w'igihugu cya Kongo ndetse n'ingoma ye, aho bashobora kuza kwisanga amahanga yongeye kubatunga mu itoroshi, bakaba bafatirwa ibihano bikakaye biremereye cyane, harimo no kwitaba urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa ICC rukurikirana ibyaha kubikomerezwa.
yebaba ibintu bisa naho byabaye bibi cyane. Nanone igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyongeye kwifashisha abasirikare batandukanye baturutse mu matsinda y'intoranywa mu basirikare baje gutanga umusada kugira ngo bakomeze kugenda bapanga ibyo guhitana bamwe mu bayobozi ba M23 nyuma y'urupfu rwa Wiringoma. Uyu kandi wari umuvugizi wa M23, murabizi bye uko yaguye Rubaya ndetse nuko byagenze. Akagambane kabayemo drone z'igisirikare cya leta ya Kongo zaje mu gihe kiri mu gahenge k'imirwano, ndetse bisa naho hari hakwiye gufatwa indi myanzuro, ariko amahanga yararebereye. Nanone igisirikare cya leta ya Kongo cyongeye gupanga guhitana uyu nta wundi ni General Sultani Makenga, umugaba mukuru w'ingabo za AFC M23. Ibi nanone bari babigezeho mu gihe agahenge k'imirwano kari kuba. M23 yaje kuvumbura amakuru, ndetse ndakubwira byinshi cyane ku Mutasi ndetse n'abandi bafashwe bari bafite umugambi, ndetse bari bamaze kugerageza gutrakinga aho M23 abayobozi bayo bari, by'umwihariko uyu General Sultani Makenga. Amakuru kandi akavuga neza ko ibi byari byamaze kurangira, yagombaga guhitanwa, ariko nanone drone bivugwa neza ko zari bumuhitane nta nemwe igeze haguruka kuko hamaze gufatwa abari bari mu mipangu yose. Ndakubwira byinshi cyane. Ni operasiyo ikomeye cyane yabereye mu nkengero z'umujyi wa Goma, ndetse abagambanyi bari bamaze kugira mu mujyi wa Goma muri quartier twafata nkaho ari quartier twakita nk'ikiyovu, cyangwa se quartier isanzwe ituwemo n'abayobozi ba M23 ndetse n'ibindi bikomerezwa, ariko bikaba byari byagoye kumenya inzu uyu muyobozi wa M23 General Sultani Makenga aherereyemo, ndetse ngo banamenye niba koko ari muri iki gice cya Goma. Ibi kandi bikavugwa neza ko abagurutsa drone bo bari bari kuri target bategereje guhabwa ndetse sinyare ya nyuma, ndetse amakorodoni bari bamaze gusetinga ibisa naho nta cyari gisigaye. M23 binyuze mu butasi mu gukurura amakuru aremeza neza ko yaje gukora iperereza, biza kumenyekana neza ko hashobora kuba hari drone iri gutegurwa kugurutswa ndetse irenze imwe, ndetse ikaza kugera hano muri iki gice aharasiwe Umufaransa, ahantu byateje ibibazo bikomeye cyane. Byanavuzwe neza ko hari hagiye kwicwa Joseph Kabila ahangaha Igoma nyine. Nanone bari bagiye gusubiramo iki gitero ngo gihitane uyu nta wundi General Sultani Makenga, ariko biza gusa nkaho M23 ryamiye amajanja. Ubwirinzi bw'ikirere nabwo bari bagerageje guhangana nabwo, dore ko bivugwa neza ko M23 mu rwego rwo guhangana n'ubukungu ifite amasaha ndetse n'igihe ibishobora kuba yashyizeho ubu bwirinzi bitewe naho abayobozi bayo baba bari batandukanye, ndetse bikavugwa neza ko abagambanyi bafashwe bagera kuri 6, ariko umwe niwe wari ufite ibikoresho by'ikoranabuhanga ndetse n'itumanaho bikomeye cyane byagombaga gutrakinga ndetse bigatanga sinyare ku bari gutira korodone mu makompiyuta agomba kuza kugurutsa izi drone, maze hakaza kubaho kwica General Sultani Makenga agakurikizwa Wiringoma, maze ngo M23 igasigara ari imfubyi, maze igisirikare cya leta ya Kongo kikaza kwa advancinga mu bice bitandukanye. Iyi nkuru ntabwo yabashije korohera igisirikare cya leta ya Kongo, ndetse ntabwo byabashije kubakundira, ahubwo M23 binyuze mu bushishozi ndetse no mu butasi yamaze gucakira aba batasi. Ndakubwira byinshi cyane rero, mbanze nkwinjize muri operasiyo nkubwiye uko yari yapanzwe, icyari kigamijwe, ariko reka nze nkubwire nanone uko M23 yakoze operasiyo yo gufata aba bagambanyi. Nkuru dukura hafi ndetse mu bayobozi ba M23 zivuga neza ko igisirikare cya M23 gifite uburyo bushyashya bwumviriza ndetse bugakurura amakuru anyuze mu gisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'ubutasi bwabo, ibyaje gutuma M23 iza ahubwo yo gutrakinga abageragezaga gutrakinga abayobozi bayo, maze igenda ibamenya, dore ko n'abaturage mu gihe muri iyi minsi babonye umuntu batizeye cyangwa se usa n'utamenyerewe mu makaritsiye runaka, kuko hari amakaritsiye ubusanga nta muvuma nyinshi zibamo, birangira batanze amakuru, ndetse bivugwa neza ko ku bufatanye n'abaturage ariho haje kuvumburwa aba bagambanyi. Wafashwe yafatanywe udukoresho dutandukanye, harimo ibikoresho bikoreshwa mu butasi, harimo kandi ibindi bikoresho bivugwa neza ko ari ibikoresho bifite ikoranabuhanga ridasanzwe, ndetse uyu kandi byaje gusangwa ko ari umwe mu bahoze ari abasirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wari wigize umuturage. Ntiyari wenyine, yarari kumwe n'abandi bivugwa neza ko ari 5, ariko bari bamaze gucamwa amatsinda. Bivugwa neza ko 4 bamaze gucakirwa, ndetse umwe ari utarafatwa, ariko nawe hari icyizere kuko ntarasohoka mu mujyi wa Goma. Uyu kandi akavugwaho kuba ari we wari uri kuba
aza kugenda agerageza kumenya amakuru niba ama 23 ntacyo iramenya ku bijyanye n'uko hari gutegurwa iyi operation ngo babe bagira icyo bahindura. Ni inkuru kandi zikomeje gucicikana zivuga neza ko mujyi wa Goma amahoro akomeje kugenda hinda, ariko hakomeje kugenda hageragezwa kugabwa ibitero bikomeye cyane. Uyu generali Makenga kandi akomeje kugenda kubitirwa gatoki ku kandi na perezida w'igihugu cy'u Burundi ndetse na perezida w'igihugu cya Kongo, ariko nawe si ubwa mbere yihandagaza agahagarara mu ruhame. Ndavuga generali Sultani Makenga akavuga neza ko leta y'abajinga, leta ya Tshisekedi igomba gukurwaho ku kibi n'ikiza. Tshisekedi ntabwo aryama ntabwo asinzira mu gihe yumva amagambo ndetse n'ibitero bikomeye cyane biyoborwa na generali Sultani Makenga biri kugabwa ku ngabo ze, ibiza gutuma akomeza kugenda afata imyanzuro ikomeye ndetse ikakaye cyane irimo no gushora akayabo. Bivugwa neza ko iki gitero cyari cyarwaye akayabo k'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo kize gushyirwamo ndetse n'imbaraga zidasanzwe, dore ko ngo giteguwe iminsi igera kuri 5, ariko bikaba byarangiye gipfubye ndetse n'abari bakiri inyuma bakaba bamaze gufatwa. Uribaza ngo izi drone zari buhagurukirizwe hehe? Bivugwa neza ko izi drone zagombaga guturuka muri parike ya Virunga, aho bivugwa neza ko hari hamaze iminsi igera kuri 4 aba basirikare bakoresha izi drone kugira ngo baze kugenda bahuza amakuru ndetse bakontorera ikirere, maze baza kugera ku mugambi wo guhitana General Sultani Makenga, maze birangiye umugambi upfubye basebye ndetse n'abari inyuma y'ibikorwa bose bamaze gufatwa bashobora kuza gushyirwa imbere y'itangazamakuru cyangwa se ntibikorwe mu gihe 23 iza gukora icyo ishaka, maze hakaza gutangwa amakuru menshi cyane ndetse hakamenyekana na byinshi cyane mu biri gupangwa n'iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nanone inkuru zitugeraho zituruka muri Kivu y'Amajyepfo, ubwo twigarukiye za Uvira, inkengero zaho n'ahandi hakomeje kumvikana amasasu menshi cyane ku misozi ya Kabunambo, Mikenke, Puezero, mu kibaya cya Rusizi. Aho hose haravugwa ibitero igisirikare cya Leta ya Kongo kiri kugerageza kwa advancing, ariko bikaza kurangira ahubwo bakoze withdraw ikomeye cyane 23 ikabasheringaho ku buryo bukomeye cyane. Iki gisirikare kandi cyongeye kugaragarizwa ko abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya Leta ya Kongo basa n'abamaze kurya ruswa ndetse n'akagambane gakomeye cyane bari kugambanira bagenzi babo ku mirongo y'imbere ku rugamba. N'amakuru agezweho none yihutirwa cyane n'amakuru aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Igisirikare cya 23 cyongeye kugaragaza neza ko kitaragafuka imvugwa rimwe, cyongeye gutanga isomo, ariko nanone cyatangiye ibitambo bikomeye cyane by'abasirikare b'igisirikare cya 23. Abasirikare bagira kuri 3 bivugwa neza ko baguye muri operation Karabutaka, ariko kandi ibi babikoze babizi neza ko ari operation yagombaga gusiga nibura ikoze impindura amatwara, ndetse aba basore b'intare za Sarambwe babikoze kugira ngo babe babasha no kuba bakitangira bagenzi babo. Ibi ndakubwira neza ko ari ibintu bidasanzwe. Abacancuro ndetse n'ingabo zangura aba bongeye gucucumwa ku buryo bukomeye cyane, ndetse bamwe bafashwe mpiri n'igisirikare cya 23 muri operation Karabutaka. Ngiye kukubwira uko yagenze akantu ku kandi, maze uze kumva ubuhanga budasanzwe bw'intare za Sarambwe. Operation ndakubwira neza ko yatangiye ubwo igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ingabo z'abarundi ndetse n'ingabo zangura bifatikanyije n'abacancuro baturutse mu gihugu cya Rumania babaje gutanga umusanzu cyangwa se umusada mu gukoresha ikirere ndetse no kugurutsa izi drone. Amakuru avuga neza ko bari bateguye igitero rurangiza gishobora kuza guhitana 23 ndetse kikaza guhita gifata ibice byerekeza Minembwe ndetse n'ibice biherereyemo abanyamurenge, dore ko basinyiye kubimura muri ibi bice. Inkuru iremeza neza ko 23 binyuze mu butasi bwayo yaje kumenya amakuru yemeza neza ko hashobora kuba hari gucurwa umugambi mubi mubisha, ndetse umugambi ushobora kuza kwigiraho ingaruka zikomeye cyane. Igihugu cyangura ni kimwe mu bihugu byo muri Afrika nabyo bifite indege z'intambara, kandi abahanga babo nibo bifashishijwe n'igisirikare cya Leta ya Kongo bari gufatikanya n'izi ngabo z'abacancuro baturutse mu gihugu cya Rumania bakaza kwerekera ndetse no gufasha by'umwihariko ingabo za Leta ya Kongo. Kuri uyu munsi rero amakuru aragaragaza neza ko hari hamaze gutegurwa igitero ubwo haburaga amasaha 3 ngo kize guhagurukira ku kibuga cy'indege cya Kisangani cyerekeza mu Minembwe ndetse na Mikenke ndetse n'ibindi bice nko muri Plaine de Rusizi, kandi iki gitero kikaba cyari bukurikirana n'ikindi gitero rurangiza cyashobora guhagurukira ku kibuga cy'indege cya Bujumbura cyitiriwe Melchior Ndadaye, aho hagombaga guturuka Su 25 indege rurangiza y'intambara maze ikaza gukukumba ibyasizwe n'izi drone zagombaga guturuka Kisangani. Operation Karabutaka ya 23 abasore 6 bahise bafata umwanzuro wo kuvuga neza ko iyi ntambara bagomba kwirwana ndetse kabone nubwo bahasiga amaraso. Ibi kandi bahise babishyira mu bikorwa abasore bo mu itsinda rikomeye cyane ry'abakomando kandi
kandi bafite backup ikomeye cyane y'abasirikare 25 nibo babashije kuza gutera ahapangirwaga ibi bitero bikomeye cyane. Mu bakomando batandatu bari imbere ndetse abandi basirikare 25 babakoreye kava ndetse bari kugenda bagerageza guhangana n'uwari wese ushobora kuza gutungurana akabuza iyo operation kugenza neza. Biravugwa neza ko batatu basize ubuzima, abandi bakomando batatu bama 23 bakaza kuhava amahoro, ariko kandi baje kugera ku ntego 110%. Nimvuga 110% uraza kumva neza ko bageze ku birenze ibyo batekerezaga. Abasirikare batatu babacancuro bahaguye, abandi bagera kuri 4 bafatwa mpiri. Abasirikare batandatu baturutse mu gihugu cyangura bafashwe mpiri, abandi bagera kuri 7 bahasiga ubuzima. Biravugwa neza ko kandi hagaragayemo n'abandi basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bahasize ubuzima tutaramenya umubare. Abacancuro kandi bafashwe ndetse n'izingabo zangura bahise bazirikwa ndetse bashyirwa mu modoka 23 yari yitwaje icungiwe umutekano ku buryo bukomeye cyane, ariko kandi amasasu yo yavugaga ku buryo bukomeye cyane cyatumye haza no kugwa abakomando. Nuko ahapangirwaga urugamba hari harinzwe cyane, ariko gutungurana gukomeye cyane kwaje gutuma 23 igera kuri izi ntego. Nibyo ungira ngo wumve 23 yaje kwifashisha bamwe mu baturage batuye aho hafi bagombaga kumenya uburinzi buriho abasirikare bangahe, ndetse bakaza kumenya byinshi cyane mu bijyanye niba aho hafi hatari barracks ndetse n'uburinzi bwa gisirikare bushobora kuza gutanga umusada. Byaje kumenyekana neza ko abasirikare bari hafi bishobora kuza gutwara niburi minota 40 cyangwa se 50 bari kuza n'amaguru, cyangwa se bigatwara iminota 15 bari kuza mu modoka kugira ngo babe bageze aho 23 yagombaga gukorera operation. Ni ukuvuga ngo operation yagombaga gukorwa nibura bagateganya neza ko ikiza kuba nka backup cyangwa se ramporo iza kuza gutabara ahangaha hakozwe operation iza gukorwa mu minota 15 mu gihe imodoka yabihagereye ku gihe. Ariko kandi amakuru aravuga neza ko 23 yitwaye operation kugira ngo irangire iminota 36, ndetse byaje gutuma haza kugera ingabo z'igisirikare nyine cya leta ya Kongo zije gutanga ramporo arizo zahanganye n'izi ngabo za 23. Nuko aba bakomando ba 23 bari basigaye inyuma baza kuraswa ndetse biza kurangira bitabye Imana, ariko imirambo yabo yaje kujyanwa na bagenzi babo. Bakoze igishoboka cyose kugira ngo iyi mirambo ya bagenzi babo ize gukurwa hangaha. Imirambo y'abasirikare ba 23 igera kuri 3, kandi bikavugwa neza ko aba basore babikoze bavuga neza ko bashobora no kwasiga ubuzima, ariko kandi bakaza kugera ku ntego. Benshi baravuga neza ko aba bakwiye kujya mu ntwari za 23. Ubu tuvugana rero nyuma yo kuza gufata mpiri aba bacancuro, abandi bagapfa, ingabo zangura zigafatwa mpiri, izindi zigapfa. Amakuru aramaze kwemeza neza ko hamaze kugaragara igisa nuko iki gitero cyamaze kuburizwamo, ndetse na bimwe mu bikoresho byari buze kwifashishwa birimo za computer zirimo amakorodone aza kuza kuzamura aya madrone. Byose byamaze kumenagurwa, byangijwe ku buryo bikomeye cyane na 23. Bisa nkaho bitakikunze ko hongera kugurutswa na drone muri iki cyumweru, bitewe nuko iki gitero cyo ntikigishobotse, ndetse no kongera kukusanya ndetse no kwegeranya ibi bikoresho bisa naho biri buze kugorana. 23 yongeye gutanga isomo rikomeye cyane. Benshi baravuga neza ko intare za Sarambwe kugeza kuri ubu ngubu ziri kwitwara neza mu bice bitandukanye. Ni inkuru kandi zishobora kugenda zishimangirwa na bamwe mu barwanyi b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baje gutanga ramporo. Bavuga neza ko babonye bagenzi babo bajyanwa, ariko nta kundi bari kubigenza kuko amasasu yari menshi cyane. 23 yari ifite imbunda ziremereye ziri gusheringa kuri aba basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bari baje gutanga ramporo, kandi bahageze bisa naho operation yarangiye hasigaye kuva muri aka gace. Amakuru avuga neza ko aba bamaze gufatwa, bamaze kujyanwa mu birindiro bya 23. Benshi bongeye kwitera hejuru bavuga neza ko 23 na wayihagarika. Benshi baravuga neza ko aba bacancuro bari buze gukanirwa urubakwiye, kandi bari buze gutanga amakuru y'ibyo bapanga, uko babikora, abo bakorana, kugira ngo bize gufasha 23 gukomeza gukontrola ndetse no kumenya amakuru yaho ibitero bishobora guturuka. 23 isa nirokoye ubuzima bwayo, itibagiwe abanyamurenge bari mu Minembwe bari bamaze gukanirwa urwo gupfa. Izi square zagombaga kuva Bujumbura ndetse n'indege z'igisirikare cya leta ya Kongo ziganjemo drone zo mu bwoko bwa kamikaze ndetse n'izo mu bwoko bwa CH4, izi zituruka mu Bushinwa nazo zikaba mbi cyane ku bijyanye n'urugamba. Ibi byose byamaze kuburizwamo. Amakuru kandi aremeza neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyongeye kuririra mu myotsi. Tshisekedi asa n'uwamaze kumenyeshwa iyi nkuru, ngo asa n'uwo ibintu byamaze kurenga. Nanone hakurya i Bujumbura bivugwa neza ko General Evariste Ndayishimiye nyene cyubahiro utetse igihugu cy'u Burundi nawe iyi nkuru ikimara kumugeraho yaje kwicara aburi cyakora, ndetse bivugwa neza ko hahise hatangira
gukorwa iperereza rikomeye cyane mu basirikare babo kugira ngo nyine bamenye niba nta babashije kugambanira aba bagenzi babo cyangwa se batanze amakuru kuri 23. Tshisekedi General Neva basa n'abamaze gucika umugongo, ibyo bari gupanga byose biri kugenda biburizwa mu 23 iri mu ngamba. Ibintu birakomeye, ibintu ntabwo byoroshye ku mirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyuma y'iyi nkuru ya operasiyo ikomeye cyane yo guhitana abacancuro, reka twindire mu zindi nkuru zikomeye cyane. Inkuru igezweho 23 yabanje guha isomo rikomeye cyane igisirikare cya leta ya Kongo FARDC mu mujyi wa Uvira, aho kugeza kuri ubu ngubu abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC bafite amapeti makuru yiganjemo abasenior officers. 23 yari yamaze kumenya neza aho bategurira urugamba mu centre ya Uvira. Amakuru akavuga neza ko bari bafite inzu irinzwe cyane, ndetse ku buryo kuhinjira ndetse no kwegera byari bigoye cyane. Intare za Sarambwe zahagabye ibitero inshuro zigira kuri 3. Abakomando barizwa mu itsinda rikomeye cyane rya 23 babigerageza kugira ngo babe babasha guhitana cyangwa se kuba baburizamo imigambi ikomeye cyane iri gupangwa n'izi ngabo z'u Burundi muri ibi bice. Ibi byose ntibyakunze. 23 yaje gufata umwanzuro ukomeye cyane wo gukoresha drone yo mu bwoko bwa kamikazi. Iyi ni drone, ni nkubwira drone ya kamikazi itandukanye na drone zo mu bwoko bwa CH4 cyangwa se n'izindi rukobutazi cyangwa se n'utundi drone dukoreshwa mu ntambara. Iyi ya kamikazi yo ni drone zirikwaho igisasu cyangwa se ikindi ushaka kujyana ahantu maze yaza kuhagira ikakirekurana yigahita isandara. Ni kamikazi n'ubwiyahuzi. Iyi niyo 23 yakoresheje, ndetse itanga isomo rikomeye cyane ku gisirikare cya leta ya Kongo, ndetse aho bivugwa neza ko abasirikare bakomakomeye ndetse bifashishwa mu gupanga urugamba bamaze kuba bahitanwa n'iyi drone ya 23 ikimeze nko kwihorera ndetse no gutanga isomo. Ibi ni ibintu bikomeye cyane. Ni izindi nkuru nkugezaho, ariko iyo ni imwe mu nkuru nyamukuru. Hari inkuru zitugeraho nanone zemeza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyakozweho operasiyo ikomeye cyane n'igisirikare cya 23 mu mujyi wa Uvira. Inda yikubwira, ariko kandi nanakubwira neza ko umunyamakuru wo ku butaka bw'u Burundi ashobora ko yamaze kuburirwa irengero. Uyu yakoze iki? Ndakubwira kandi muri izi nkuru ko twirwaneho yabashije guhitana abakoruneri bagera kuri 3 b'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, by'umwihariko mu itsinda rikomeye cyane ry'abahibu iyi Special Force. Aya makuru ngiye kuyagusesengurira bitewe nuko namaze kukubwira ku bijyanye n'inkuru y'igitero 23 yamaje kugaba ku basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, ndetse abayobozi bakuru aho bari baherereye mu nyubako iri mu centre ya Uvira hariya mu mujyi wa Uvira. Iyi nkuru yo ntabwo ndi bitindeho, ariko kandi namaze kukubwira uko byagenze ndetse gusobanurira impamvu 23 yakoze iyi operasiyo. Ni mu rwego rwo kuburizamo ibitero ndetse n'imigambi mibisha ipangwa n'igisirikare cya leta ya Kongo, by'umwihariko igamije kurasa ndetse no kurimbura minembwe, dore ko izi ngabo za leta ya Kongo n'abarundi babyiyemeje. Ariko kandi 23 na MRDP, izi ngabo za twirwaneho zibarizwa mu mutwe w'abanyamurenge, nazo zikomeza kugenda zirwanaho. Reka mbanze nkwinjize mu nkuru ikomeye cyane yemeza neza ko abasirikare b'igisirikare cya 23 bo mu itsinda ridasanzwe rya Special Force bongeye kwinjirira ku buryo bukomeye cyane igisirikare cy'u Burundi. N'amakuru yagaragaye ko operasiyo yakozwe iturutse Kabunambo ya mbere, ndetse bikavugwa neza ko yari yapanzwe nuko igisirikare cya 23 cyari cyamaze gutega umutego umeze nkaho ari umushibuka, ndetse 23 yamaze kuzenguruka ingabo za leta ya Kongo n'abarundi bari mu bitero bikomeye cyane baturutse Mikenke. 23 bareka bamaze kugenda ibirometero hejuru ya 2 itangira kunyuza ingabo inyuma izazengurutse Kabunambo ya kabiri, maze biza kurangira zifashe umwanzuro wo gutangira gusheringa. Iyi operasiyo yagenze neza ku buryo bivugwa neza ko ingabo za leta ya Kongo ndetse n'ingabo z'abarundi zatatanye cyane. Wazarendo zitangira kurasa mu kirere ndetse zaheze mu ishamba rya Mikenke. N'amakuru agaragaza neza ko 23 hano yahise yafatira intwaro zikomeye cyane n'amasasu, ibyo abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC n'abarundi batabashije kwirukankana muri uwo muhanda mugari unyura muri iri shyamba. Ambushi ndetse n'ibitero byo gusheringa urufaya nibyo 23 yakoreye icyarimwe biza kurangira izengurutse izi ngabo. Amakuru aravuga neza ko kandi igisirikare cya leta ya Kongo cyagerageje gukora uko gishoboye kose ngo kirwaneho muri ibice, nyamara biza kurangira bitagenze neza nk'uko amakuru abigaragaza. Abaturage benshi babonye ibingibi bavuga neza ko nubwo bari bakiryamye ariko babonye urufaya rw'amasasu menshi cyane guhera mu gitondo hagana saa 10 ndetse no kugera mu rukerera nk'uko bagenda babitangaza. Ariko kandi bakaba bamaze kumenyera amasasu nubwo akabikatamenyerwa. Ku murongo wa telefone tuvugana n'abaturage baherereye kwa buriya butaka batubwiye neza ko amasasu yabaye menshi cyane, ndetse
ndetse batangiye kumva imbunda ziganjemo iziremereye batangira gusohoka hanze, ariko baza kubona neza ko M23 ariyo iri kudomina cyangwa se iri guhashya isubiza inyuma izi ngabo za leta ya Kongo. Bafata umwanzuro wo kwiryamira, ibigaragaza icyizere gikomeye cyane izi ngabo za M23 zamaze kurema muri aba baturage. Ibintu bigaragazwa nuko iki gisirikare cya M23 gikomeje kugenda kigarurira imitima, ni ibintu byagaragaje neza ko iyi operasiyo yanagenze neza nkuko amakuru abivuga. Nanone kandi ndakubwira indi nkuru ikomeye cyane yemeza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo kiri kugerageza gukora uko gishoboye ngo giteranye igisirikare cya M23 ndetse n'abarubarizwa mu mutwe wa MRDP twirwana izi ngabo z'amanyamurenge. Nkuko amakuru agenda bigaragaza, abanyamurenge bakomeje kugenda bashyirwamo ibishuko ndetse berekwa ngo ukuntu bashobora gukorana n'ingabo z'u Burundi, ariko basaze basizoye ndetse baravuga neza ko badashobora kwemera gukorana n'ingabo z'u Burundi zabarebereye igihe kinini cyane kandi zikomeza kugenda zibagabaho ibitero. Bibaza uko ukwica ashobora kugukiza ndetse n'iki cyaba gihindutse. Ibi kandi birakomeza kugenda bishimangirwa nuko igisirikare cya MRDP cyakomeje kugenda gitera utwatsi ibitero bikomeye cyane byakomeje kugenda bibagabwaho n'ingabo za leta ya Kongo n'abarundi, bagakomeza kwerekana neza ko umugambi mubisha w'ingabo z'u Burundi ugamije kuba wabacamo ibice badashobora kugeraho, mu gihe bari kubona neza ko ahubwo icyo barwanira gihujwe na M23 ndetse na MRDP bagomba gushyira hamwe. Ibikomeje guhangayikisha ingabo z'abarundi. Iyi ni propaganda yatangijwe na leta ya Bujumbura ndetse na leta ya Kinshasa kugira ngo barebe uko bagonganya M23 ndetse na MRDP, bitewe nuko bamaze gushyira imbaraga hamwe bakomeje kugenda barwana ndetse barwanira intego imwe yo kubohora ndetse no kuba bagerageza gusubiza abaturage bahunze mu buzima busanzwe ndetse bakarwanira uburenganzira bwabo bwo kongera kugira igihugu, dore ko bakomeza kugenda bameneshwa. Abasirikare benshi cyane b'igisirikare cy'u Burundi barabarizwa mu bice bitandukanye byo ku butaka bwa Kongo, by'umwihariko hano muri Kivu y'Amajyepfo, ubwo ndavuga muri Uvira n'inkengero zaho, ibice bitandukanye aho bakomeje guhangana n'ingabo z'u Burundi nkuko amakuru ari kugenda abigaragaza. Nanone n'amakuru atugeraho yemeza neza ko umunyamakuru wabajije perezida w'igihugu cy'u Burundi General Neva ibibazo byinshi cyane bikaza kurangira yivuyemo, yamaze guhigishwa uruhindi. Biravugwa neza ko ishyaka riri ku butegetsi ryamaze kuvuga neza ko uyu muhungu yamaze kugaragara nk'umugambanyi, ngo yabajije perezida ibibazo byinshi cyane ndetse biza gutuma perezida w'iki gihugu cy'u Burundi yinyuramo. Ibyo benshi cyane bavuga neza ko ibi ngibi bitari bikwiye kugira uwo byegekwaho, kuko perezida afite uburenganzira bwo kuvuga ibyo ashaka ndetse agasubiza ibyo ashaka nk'umuntu mukuru, ariko aba ntibabyumva. Baravuga ko uyu munyamakuru afite abamutumye. Iyi nkuru ye turakomeza kuyitoza, turaza kugenda tuyibabwira, ari nako nkubwira indi nkuru ikomeye cyane. Amakuru atugira hano nene aravuga neza ko twirwanaho yamaze guhitana abakoloneli 3 b'igisirikare cy'abahibu. Iyi ni special force ikomeye cyane ibarizwa mu gisirikare cya leta ya Kongo FARDC ndetse na Wazalendo. Iyi ngo niyitabaraho rukomeye, abakoloneli bagera kuri 3 bishwe gute. Ni operasiyo ikomeye cyane, ubwo abakoloneli bari bayoboye ibitero byerekeza Iminembwe ndetse M23 ifatikanyije na MRDP twirwaneho baza gutega amagrenade mu nzira ahagombaga kunyura imodoka irimo aba bakoloneli, ibyaje gutuma bahita bitaba Imana. Ibintu benshi cyane bavuga neza ko irari isomo rikomeye cyane iki gisirikare cya M23 cyongeye gutanga nkuko amakuru ari kugenda abigaragaza. Nanone